Shalom shalom koko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana muri iki gitondo. Imana yongeye kandi kutugirira neza, ikabiduhaye umunsi mwiza, umunsi w'indirimbo shaka ubuzima bwacu. Ikaze rero mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana. Turashima Imana rero ko Imana buri gihe ihora idutegurira ibihe byiza byo gusenga, ibihe byiza byo kumva ijambo ryayo. Haleluya! Kuko twasobanukiye ko gusenga no kumva ijambo ry'Imana biri mu buzima, bihindura ubuzima bwacu, bituma dusabana n'Imana, tukagenda duhinduka, tukamera nka Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko rero mukomeje kugwa neza muri bihe byiza byo gusenga. Iki cyumweru rero bwoko bw'Imana turi mu cyumweru cya Pasika. Abantu benshi dukunda kuvuga Pasika cyangwa se twiziriza Pasika, tunezererwa n'ibihe bya Pasika, ariko ndashaka ko ibi bihe uyu mwaka ubwo tugiye kwiziriza Pasika twongere kandi twibuke, twongere kandi dutekereze, twiyumvire kuko Kristo yaje mu isi yemera gutanga ubuzima bwe. Yarakubiswe, yarababajwe, yaratutswe, yaravumwe, yarambuwe ubusa, arakubitwa, kandi by'ukuri nta kosa yari afite, ahubwo ibyo byose yabikoze kugira ngo twebwe uyu munsi tubashe kubabarirwa ibyaha byacu, kandi Imana iduha ubugingo bw'iteka kubera kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Rero kwizihiza Pasika ni byiza, ariko nanone kumenya igikorwa cyakoretse ku munsi wa Pasika, igihe Kristo bamubamba, igihe Kristo yapfa akazuka. Haleluya! Kwari kugira ngo nawe ubone ubugingo, kwari kugira ngo nawe ubohoke. Yesu ashimwe cyane. Rero Pasika ni nziza, kandi nagenda kwibutsa ko Pasika ntabwo yatangiranye ku gihe cya Kristo gusa. Iyo ugiye mu mateka uza gusanga Pasika ni umuhango cyangwa se ni igikorwa cyamye kuva kera, cyatangujwe n'Imana. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 12 uraza guhasanga amakuru y'ukuntu Pasika yatangiye. Niyo mpamvu Imana yabipanze ibizi, yarize uko bizogenda. Imana iza gukura Abisirayeli muri Egiputa kuko bari mu buja. Farawo yanze kubarekura. Imana iha itegeko Mose, iramubwira ngo Mose, ndashaka yuko ufata umwagazi w'intama mukawubaga, haleluya, mukawusangira amaraso yayo mukayashira ku miryango yanyu. Haleluya! Kuko Imana icyo gihe yari ifite programme cyangwa se gahunda yo kwica imfura zose zo muri Egiputa, ariko itanga isezerano. Haleluya! Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva ku murongo igice cya 12 ku murongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimwo, ngo nanjye aho nzobona ayo maraso nzaharengana, nta cyago kizobakorako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa. Imana igiye gutera igihugu cya Egiputa, ariko irababwira ngo muzasiga amaraso ku miryango yanyu, kugira ngo niza marayika naza, ahantu hose azobona amaraso, ahantu hose azobona ikimenyetso cy'amaraso, marayika azohasimbuka. Yesu ashimwe cyane. Imana yari ibizi kandi yari kirabitegura. Ku murongo wa 14 ni Imana yatanze itegeko rero kuri uwo munsi, iravuga ngo kandi uwo munsi uzababera umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanjye uhoraho, uko ibihe by'urungano rwanyu bizogenda bikurikirana, muze mwame muwugira mukuru, kibe icyagezwe cy'inahava. Haleluya! Imana yasizeho icyagezwe cy'inahava, imaze gutanga umwagazi wayo w'intama kugira ngo abagwe, kugira ngo Abisirayeli ntibarimbuke. Imana yushyira nk'itegeko. Uyu munsi twizihiza Pasika kubera ko na Kristo yaratanzwe ku bwacu. Haleluya! Iyo usomye ku murongo wa 26 iravuga ngo kandi uko abana banyu bazobabaza bati uyu muhango wanyu n'uwiki, 27 muze mubishure muti iki ni cyo kimazi cyitwa Pasika y'uhoraho, kuko yarenganya amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa akayaguriza, igihe yica Abanyegiputa abantu barunama barasenga. Haleluya! Imana niyo yatanguje Pasika, irangije ibwira Abisirayeli ngo muzakomeze kuwiziriza uwo munsi mukuru, kubera ko Imana yadukijije urupfu. Haleluya! Uyu munsi rero niba twiziriza Pasika, nuko
Kristo natwe yaraje aratangwa abikimazi, haleluya, ku buzima bwacu kugira ngo tubashe natwe kubabarirwa ibyaha kandi dukomere mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Kwizihiza Pasika rero nanone ni ugusobanukirwa ko Kristo yatanze ubuzima bwe ku bwawe. Amaraso ye iyo ari ku buzima bwawe ni ikimenyetso gikomeye cyane cyatuma utazarimbuka. Iki gitondo niba utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza, niba utarizera amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe, wongere kandi uyizere, uzizihize Pasika warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nawe wamwizeye, komeze kwatura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwawe, ku muryango wawe, kugira ngo Satani n'abadayimoni nibaza kugushaka bagusange ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ibagire neza. Tuzakomeza tuganira muri bihe byiza bya Pasika. Mwami, turagushimiye ku bwa Kristo Yesu watanze ku buzima bwacu. Reka amaraso ye akomeze kutweza no kuturinda twese n'imiryango yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka bagire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.